Voin hi ju ni somni pariat sang ni somni panga Saturday ani a thlir tu lenga thatu te chi baile vek wale kan video te top thlingin minlo thlir sakin minlo ngai thak sak ula minlo like sak ve ngei donya Operation Rising Lion hlotlina Thuruk mai chia mai mo lo ni Israel spy Catherine Ricky Elkol ni Kovela intelligence nei traber chu Israel ti la tuman soi swal min ti kher lawang mana tang to in Israel hian phuba an la du emo thilti tuman nei ni to chuan an tuman thel ngai lawa sang khazakwa somsari pahnia German khopui Munich ka Israeli athletes som pakhat chuang Palestinian helhavin an that ngot mai po kha Israel mosathavin athatu te zongjong kha pakhat te in Kovel mun sang an bi ru chu an that zovek ani kha tun nai maya Iran le Israel in baina Operation Rising Lion a po hian Israel hian an tumram an thelo hle a Iran ho tu lokapiang an that ngau khau maya a nuclear Thuruk engkim an rizel boxi an du huna Iran ho tu ber Ayatollah Khamenei po an that thei ti an puanga mase kha em chu Donald Trump pan tha aphalo awang chawin an that talawani heti khopa Israel in Iran khut chunga an du don ti thei mai kha thil dang wang ani lo an tho hona that wang le an intelligence that lutuk wang ani a Iran khopui kyang luka drones headquarters te an lo siama Iran thil poimo mun le an ho tu te omna piang an hre chat thei bok si he Operation Rising Lion a hian a hlotlina ta na poimo ber pakhat chu tun na ya sha tani a chu chu mai chialik alo ni a an sang hero kan ti lo thei lawang Iran le Israel an hanin kap tak mai khat chu Iran po an mang ang hle engtin nge Israel te hian an mun poimo le mi poimo omna an sha chata an ron tha a an ti chat ngau thei ti an ngei to a an singa spy an nge yin an she si tu nge ti an she thei si lo an boy hle a ti chuan ram mi pui te hnehna mijin hlel om an sha te mo an mu chuan report nga turin sha tir na le ngen na te an ti chuak thul rin hlel mitam takan mana tha hial pon nei ani ti chuan Iran Intelligence Agency chuan spy an sha chwa pakhat chu mai chia ani a teran khopuya chetla thin ani an sha chwa meu chuan USB chu bomber ang mayin alo bi bo dei to ani he spy bon takhi tunge ani le Catherine Perez Sagdam ni in French journalist le analyst ani a kumni kalta khan Irana spy turin aluta ti chuan Iran ram chung changa intap lutin in Operation Rising Lion hlotlin na a mi poimo tak alo ni chauta ani Catherine hi French ha Jewish chungkwa a alo pianga Muslim pasala aneya Muslim a in pe a pasal hi London University a kalaya atonani ama hi train that ani piala ma hian a hwai senin a mel po tha a fingin a smart bokani a fin awang hian Iran ti ang me cheda nyam tu le an security agencies te chu a bom 5 vekani a pasal nen hian kumsang ni sompalia anin thena sang ni sompasari khan Russian television station RT tan journalist angin athok phota ti chuan Iran ram shwai tulok pui te chu a nim nai chhozela an ho tu ber Ayatollah Khamenei te former Quds Force commander Soleimani le Iran president Thita Ibrahim Raisi te chu hun aman pui theani reporta chuan Ayatollah Khamenei ngei po in ama hnuaya writer amang to nge a Iran state media tan ziak tu hial ani mana spy ani ti an sha chwa vele hian Khamenei hian a website atangin Catherine thuzia le chanchin engkim adilit ngal vekani Catherine in hatho poimo ber chu Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te hnehna anin kong kaina hiani Iran Thuruk tam tak asha thei phata a ti chuan Israel force sa Thuruk te chu ashil ta zela ama information pe ka tang hian Israel hian Iranian commanders installations and scientists te an tha thei phata nge ani an soidan tak phei chuan Iran generals le mi poimo te anga zong tera ti chuan an Thuruk a hriat saka chu Israel hnehna ashil ta thin ani Iran President Lui chuan Mossad beitura kan mi poimo ber chu Mossad alo ni renga ti in Catherine ni chungchang hi asoi chuak hiala Operation Rising Lion a hian Israel hian spy somni ngot Irana antira chungzinga tholok ber pakhat chu meichia Catherine hi ani Iran chuan heng ho chet na hi one of the biggest intelligence breaches in year ti in ansoyani Iran nuclear site pakhat a chizolo US Chief of Staff Trump an Khamenei zader vese anti athuneina senata anhum phwakhom tu zawatlaw Iran nuclear mun pakhat a chizolo
Air Force Joint Chief of Staff Chairman General Dan Kane chuan Capitol Hill US Senate ma briefing anaya US chuan Fordo le Natanz te bunker buster massive ordnance penetrator bomb mangin ti chivak ma se Isfahan an ti chizo lo ti asoi mau mai US khan Iran nuclear site pathum Fordo Natanz le Isfahan be khani a Isfahan a hian Iran hian nuclear bomb siam na tur uranium thit fim za somruk laya da ni in shat ani le ta zela Isfahan hi US hian bunker buster mangin abeilo anti a submarine atanga tomahawk mangin Isfahan hi ka chiat ani a achung rilan khoilo ti ani le tatlat mai be an to ma hian uranium thit fim hi Thuruk ani an ringbok ilo thlir zelang radioactive put la om lo IAEA International Atomic Energy Agency IAEA chuan Iran nuclear mun beina wangin mipuita na hlom khop radioactive put lo antia US le Israel ten Iran nuclear mun an beina mun te data an la khoma an zircha nuwa lo tura lo thuan puang ani Senate in Trump an ring talk nimin khan US Senate chuan Iran war resolution an ngai to a Senate Republican chuan President Donald Trump an Iran beitura manrua le force mang turin Congress phanalak masak amamo tina resolution chu an nola Trump pathunei na asorzim tumna hi vote somnga pathum somli pasarin an nolani Anring talk ani he resolution hi Senate Tim Kaine Virginia Democrats in War Powers Act of 1973 bechana putlu ani a Trump pathunei na sorzim tumna resolution hi ngai to zui ngai lovin vote manga nol ani Fordo muna satellite thalak thuthar satellite thalak atanga landanin Iran nuclear thlit filmna mun le noi thuk taka an siam na mun pui ber Fordo a mishing civil mu ani a na thok anang le US chuan he mun hi rin le na khatin bunker buster mangin an bom chiam to a Iran ro in an nuclear enrichment mun hluber hi tungding le turin ma an la le mek ani theita thlat mai en thatu ten an thareng chung hian da trolan tum lo ni in alang thalatu hi Maxar Technologies ani Trump an Khamenei za der ve se Iran FM Abbas Iranian Foreign Minister Abbas Araji chuan exa nuclear deal chungchanga posa US President in Iran nena nuclear in biak na ne du tak ni chuan Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei hi za der ve tal se ati Abbas chuan Trump an tongkam che pui le zaidam na tel holawa Khamenei chungchanga soichin hi chu amale azui to makta duai tel teril rutina tu ani thuatar lang Iran nuclear scientist thile Inka haidona anin beina nunung bera khan Iran chuan a nuclear scientist achan le ni in report ani a Soleimani Iran University of Science and Technology chu Iranian semi-official Tasnim News Agency chuan athi ti an puang Council of Foreign Relations chuan ni som pani in be chungin Iran nuclear scientist som chuang Israel in antata Iran Atomic Energy Organization head Louis Fereidun Abasi le Deputy Head Louis Amir Hossein Faji tepo antitel ti anpuanga Iranin anpuan nanin Mohammed Riza Sedigi Saber Iran nuclear weapons program waipuito langsar berpo athi ani Kotlang media CNN ABC le Middle East source lakkhom ani Nuclear Ralthuam le Behbawm Freddyville samte Iran in nuclear Ralthuam nei lo nan Israel US in an bezo chawa Iran hian nuclear bomb nei atum na hi atop san don nge nakina abe chunzom le don ti te an uranium enriched dosa an lo thugrum han vekem ti te an uranium enriched namhun puite kha achevek tak tak kem ti te chu chiangzo kin hunin aron shil tura ngaila he wanghen khovel in Israel le Iran lam ala hoi deu ri lo theilawa Ralthuam tri bayom ber mai nuclear Ralthuam hi ani phungtlang pui shithiam turin chui zaw deu hlek ti ang atom le nuclear bomb danglamna Atom bomb ti chuan nuclear fission mangchi bomb akok bi ka he wanghan fission bomb antibok kumsa khazakwa somli panga a Japan rama US in a thlak te kha nuclear fission mang anye wangin atom bomb emo fission bomb anti ani nuclear bomb kan ti chuan nuclear fission emo nuclear fusion emo mangchi ani thei ve thunga nuclear bomb songjong hi atom bomb ani vek kherlo atom bomb ero nuclear bomb chi khat ani tinani
chemical reaction le nuclear reaction danglam na atom chu thil te takte mita mu theilo elements heng uranium iron calcium etc ti siam tu ni a atom lai mu nucleus hi neutrons charge nei lo le protons positive charge nei kho mani negative charge nei electrons te chuan nucleus hi chakzet zetin an hel kwala artui chum hi atom nita se achung mu yok hi protons le neutrons khom nucleus angin kan ngei twa theyang artui chuma avar lai chu mun ol angin mithla ila he mun ola hian electrons te chu chakzet zetin perbo silavin an thlok kwal zek zeka nucleus hian positive charge aneya electrons te negative charge an nei thung he wang hian anin hip tona in subur khopa in hip na silavin nucleus bola an thlok kwal tereng mayani electrons te hi atom se in Behbawm theina chan berni in thil thar compound salo in siam thei na bulpui an ni a electrons chu in pe in lo dongin emo in tromin thil thar alo in siam thina hetia electrons te wanga thil thar in siam na dan hi chemical reaction chu ani nuclear reaction a ero chuan chemical reaction angin direct takin electrons te anin rul velo atom lai mo ti danglam ani wangin thil thar a in siam jok chien atom chunga nucleus chu he reaction lo thei chan berani wangin nuclear reaction antia nuclear ti chu nucleus soina ni nuclear reaction le chemical reaction danglam le na chu nuclear reaction chuan energy tam tak asiam chuak zia pi khi ani nuclear reaction hi kong ni nuclear fission le nuclear fusion kaltlangin athleng theya nuclear fission hi German scientist pahni Otto Hahn le Fritz Strassmann ten kumsa khazakwa somthum paria ta uranium nucleus chu neutron manga kap ke in an mu chwa kani Austrian scientist Lisa Meitner le Otto Fritz te po hian nuclear fission siam na masona konga an tho hlok hle Lisa hi nuclear fission ti chongkam mangma saber ani boka nuclear fission manga energy siam chuak theite hi fissile isotope anti Entirnan U-235 emo Pu-239 te hi fissile isotope anni. Protons le neutrons khom nucleons lian zok chu thil te takte charge nei lo neutron pakhat mangin an watike kap ke a hei hi nuclear fission anti atomic fission emo splitting of atom te po antia neutrons pahnih thumvel aron ti chuak thin heng neutrons lo chuak te hian nucleus lian dang te chuan vakap ke le chonga chuta tang chuan neutrons lo chuak le in nucleus la ke ve lo te chuan vakap le zela chutiang zelin hei hi chain reaction ani control ani lo chuan nucleus songzong chu ake phelvek mai don ani heti zong hian amol mangdeu zong in ngei twa ta ila balloon ham puar tam tak room pakhata omta se balloon pakhat chu lungte in vompuak ta ila chumi puak awang chuan balloon tang te po chu lo puak ve ta sup se balloon puak chuan boruak ka chakna tha siam chuakang chutiang deu chu ni chain reaction chu chemta rota thon thua kai kwang pakhat thil ti swalin ngong anei thuilu tuk ang deu khan nucleus pakhat ke phel chuan nucleus dang te ngong vekani nuclear bomb a chuan apua kan sat thei nan chain reaction hi control lovin nucleus songzong chu ake ta vek china energies in siam te chu in Behbawmin voile khata hlomin alo chuaka chakna tha energy na satak nein nuclear bomb chu alo puak theita ani khoi changin nge heng energy zo zai hi alo chwa le nuclear fission a chuan nucleus lian ri zong a in asiam chwa nucleus thar te zok te ri zong belkhom chwa tlem zok zela thil engpoin achunga thil te takte te pai zong za thi ama sani a heri na bo hi mas bo chen ti ni in chakna tha shrui energy a achang ta de china ni hei hi energy lo chwana bul pui chu ani hei hi Albert Einstein lo soilok ang chiani Albert Einstein khan energy mass x speed of light square ti equation formula ro pui tak lo duang chuaka mass le energy in light chi na soifiana thatakani kung danga soi chuan Einstein khan mass hi energy a achang thei ti alo mu chuak ti nani nuclear reaction sa mai ni lo thil danga po he formula hi adik vek mai ani he equation formula hi Einstein khan kumsa khazakwa panga a lo duang chuak de to nuclear bomb ma saber chu kumsa khazakwa somli panga a te sani chawa he hian Einstein na lo fin zia le advance ya atilangani nuclear fission hi atom lian deuh le nucleus lian deuh nei an protons le neutrons pai zat in thlawvia wa athleng du bik
Enternan aluminium hian proton som pathum apaya neutrons som pali apai bok protons le neutrons damzong in thlauna hi pakhat lekani hei wang hian aluminium ma nuclear fission aum theilo uranium 235 hian proton som kwa panni aneya neutrons sa somli pathum anei antam lam in thlauna hi somnga pakhat lai ani plutonium 239 hian proton som kwa pali aneya neutrons sa somli panga anei anin thlauna chu somnga pakhat tho ani neutrons san paizat hi number in kop kim lawimo true in asem thailo odd number ani chuan an nucleus a ngetlo unstable du zwal bokani hei wang hian U235 le Pu239 te nucleus hi a ngetlawa nuclear fission mangin an ke sambi ka chain reaction anom tir thei fission bomb siamnan athata bi kani nucleus ke ol samna zong hi nuclear bomatan atha chuang lawa chain reaction an siam thei angai kherani nuclear bomb lai mu kora tak hian ani uranium 235 emo plutonium 239 an manna chu ti chuan U235 emo Pu239 nucleus te kap ke tu ber neutrons lo chwana a omlia hei hi initiator abul chan tu anti uranium kan ti hi chinni U235 le U238 in polani kan ti to kha nuclear reactor a uranium an man hian U235 zong chu an manga an man bang chu U238 thlang deuh tho ani to hei hi depleted uranium du anti a du hi nuclear bomb lai mu fission a thlen na tuam tu temperatan an mang thin bok uranium chinni U235 le U238 te hi nuclear bomb a an mang ve ti na ni chu fission bomb hi design sang om ve a gun assembly fission bomb implosion fission bomb le boosted fission bomb te hi alar zwalan ni nuclear fusion ve thung nuclear fusion a hian nuclear fission a chuan nucleus te zok pani emo a aya tam in belbom in nucleus thar lian le nget zok an siam thin nucleus pani in belbom hi a common ber thung nuclear fission nen ain opposite chia nuclear fusion chu mimal mo chwa ni lavin physics thiam na sang chhozelin a rin chwa ani kumsa ka zakwa somthum chhovela scientist ten an she thiam chho tanani nuclear fusion atan an man lar ber chu hydrogen hi ni a hydrogen gas borak chithum 3 isotopes a oma protium deuterium le tritium te ani an protons pai zat in zat vek si in an protons le neutrons pai zat bel khom cheu ain zat lo vek thonga nuclear fusion atan chuan deuterium le tritium an mang bera hydrogen hi elements te zinga atom nei te ber ani kan ni sana kyan deuterium nucleus le tritium nucleus chhiar sen lo in belpom chuan nucleus thar lian zok le nget thazok helium nucleus an siama he thil thleng hian lumna heat energy na sataka siama nuclear fusion wangin ni eng kan nei tinani arsidang te en na le satna chanpo nuclear fusion wangani he process a hian atira nucleus pani in belbom te ri zong belkhom ain an siam chwa thar nucleus lian zok le nget zok ri zong chu atlem zok chi a mass bo chen loss mass kha a le ani he mass bo chen hi energy a achang le ta ani rizong in ang rawa nuclear fusion hian nuclear fission ain alet libor velin energy asiam chhuak tamzok fission and fusion manpol hydrogen bomb anti hi kan she photo me H bomb fusion weapon emo thermonuclear weapon tepo antiboka thermo ti hi lumna heat soina ani H bomb hian nuclear fusion le nuclear fission amang kopa nuclear fission atanga energy lo chhuak chu nuclear fusion thlen tirnan an mangani fission atang hian U235 emo Pu239 po an mang thina fusion atang chuan hydrogen deuterium le tritium kan ti kha an mang hydrogen borak hi hanhal hian apuak theya ani phung ve reng ani hydrogen hi chisang isotope pathum aoma protium deuterium le tritium te ani H bomb a chuan deuterium le tritium an mang ber hydrogen nucleus te takte ten belbom chiam chuan nucleus lian zok helium an siam ta a nia thil thleng ang chia salutuk le eng na satak ain siam ta ani nuclear bomb pa ngai fission bomb a yin ale tam takin chiat na thlen na sa thei zoka siam chho ero a haw takin akhir khan zok thung Hungary rama piang Germany le khazir chuak US Manhattan project ka scientist Thuruk tak pakhat Edward Taylor kha father of hydrogen bomb ti shiatani athopui mathematician Stanislaw Ulam nen H bomb siam danan duang chuaka
tunlaya Behbawm an siam dan hi Taylor ulam design an ti nge ani Behbawm chakna tha energy zongzong atanga azat ve hi nuclear fusion le nuclear fission atanga in siam ani nuclear bomb thona zong te na nuclear bomb thona zong hi puak theithil chikhat bomb pa nga siam nan an man lar tak trinitratoluene TNT puakin chakna thashri asiam chwa zat ne na khai khenin soi ani hei hi a yield anti Internan India in kumsang kasakwa somkwa pariata nuclear bomb ates khan a yield sang ber kha 45 kilotons borvel ne record ani a omzia chu TNT somli panga kilotons kg singli sanga ti puanen a energy siam chwa sat kha a in henvel ti nani US in kumsang kasakwa somnga panhia khan khovela hydrogen bomb masaber IV mai kan ti chu atesa kem somthum vela hla tangin antipuaka a yield kha megaton 10.4 kiloton sing khat zali ani hemmai 10 ton million som point pali puak nen anat song ain henvel ti nani little boy I khan alet sanga chuang fein athok na jok ti nani antes na mun Pacific tuifin ja ta om elukelap clear card chu mai wap le tuihwa changvek top mai ani khwar khurum bial crater meter somruk vela thok le alai taka hultlang diameter km khat point panga vela zaw asiama tuipui tui al chuan akhu ta vekani he thlar kar hi he khovela ta noi bovin aum top mai ani he hi khovela Behbawm antes lotlin masak ber ni in US chu khovela Behbawm ne masaber ani phale bok kumsa khazakwa sumruk pakhata Soviet Union Russia chuan khovel omtirata nuclear bomb thokna ber mai kg sing ni sangsari velo yarit Behbawm borwa ka ti puachi sir bomba emo AN602 anti chuate sa he bomb code name hi Ivan Vania anti a yield kha megaton somnga chuang ani hemmaya kiloton singa chuang ti nani chu mania US in Iran rama amman GBU 57 kha kg sing kha sang thum zanga velani kha sar bomba chu ale thokin aricho kani chu mase he bom hi indona taktaka man tan chuan arit lutuk hi boy thla ka Soviet Union in show off na anga ngai ani thung nuclear bomb pa ngai yield chu kiloton asoi ni lain Behbawm yield chu megaton asoi ani china he han Behbawm chakbik cha atilangani megaton khat hi kiloton sang khatani aton pa ngai phei chuan ton makta duai khat ani clip na Hiroshima khopuya anthak little boy khan enriched uranium kg somruk pathum vela paya a yield kha kiloton som panga velani Nagasakiya anthak fetman khan plutonium kg rukvel payin yield kiloton somni pakhat vel ane heta changa lang chu plutonium 239 mangin nuclear bomb chak zok le thokna zok asiam thei ti hiani chuti chung chuan ngati nge Iran hian Pu 239 zok boy puilawa uranium 235 zok a boy pui chiam le achan chu plutonium 239 hi thilwang mai ani a leilunga tlem te ba kom lo khovela plutonium 239 tam zok hi nuclear reactor atanga siam chop fekani nuclear reactor electricity siam chwana na mana chuan low enriched uranium LEU an manga LEU hian uranium chinhi ain pol U235 3% atanga 5% vel le U238 95% atanga 97% vel om LEU wa om tel U238 hian neutrons a hi plu hian plutonium 239 in siam ta chenani plutonium 239 hi nuclear reactor in asiam chwatil ve byproduct ani a zombol shep nuwa bomatan aman theani plutonium 239 mangchi nuclear bomb siam don pon uranium boy pui masaka ngai tlatina ni chu nuclear reactor atang kher lo pon Iran hian U239 hi neutrons manga ka pin plutonium 239 hi asiam chhuak thiam nge rin ani pik November ni khatsang khazakwa somnga panhia US in khovela Behbawm masaber Pacific tuifinjia ta ilukelap kharkara ates ole khati song khatun chumata na kan puan theite chuni le ri phot mai sela minlo thler saken minlo ngai thak sak china kan lo me